Бурными аплодисментами встречаем наших красавиц. Біздің шеберкейлерімізді қайнар алғышлар білен қоршалайық қарындашлар. Светлана Максимова, Крашен шебері 2005. Алена Низамова-Гурьянова, Крашен шебері 2006. Регина Павлова, Крашен шебері 2008. Ольга Бачкова, Крашен шебері 2012. Алина Давыдова, Крашен шебері 2014. Юлия Савельева, Крашен шебері 2015. Татьяна Ефремова, Крашен шебері 2016. Екатерина Пашаева-Максимова, Крашен шебері 2017. Алиса Исакова, Крашен шебері 2018. Yıldan alıp 2018 yıla kadar Krashen şiberi konkursunda katlaşıp birincilikni yavlagan şiberkaylarimiz. Alkışlar için bim. Bana şolay. Gittik mi? Hazır mısınız anda? Ay ay şiberlerinde. Ay ay gittik. Svetlana Maksimova. Bunda dur mu? Yok de bu yakta mı? Bu yakta da yok. Gittik taşı. Alena Nizamova.
15. Alkışlar. Alyona Nizamova Guryanova, Krashin Shibari 2006. Ay. Regina Pavlova, Krashin Shibari 2008. Olga Bachkova, Krashin Shibari 2012. Alina Davudova, Krashin Shibari 2014. Alkışlarınız dostlar işitmeyin. Yulia Tuktarova Saveleva, Krashin Shibari 2015. Tatyana Efremova, Krashin Shibari 2016. Ay ya bitti baylar. Yekaterina Pashayeva, Maksimova, Krashin Shibari 2017. Alisa Isakova, Krashin Shibari 2018. Krashin Shibari titulun yaulagan barlık kızlar da bizning festivalga chaqirildi. Krashin Shibari 2007 titulu yırtgan, 2011 yılda fojia natijasida halok bo'lgan Diana Mishkinani bayramimizga chaqira olmadik. Tag'in bir necha shibar turli sabablar bo'yicha bugun sahnamizda Aldı
Kavundaşlar, koynar alkışlar sizden karşınızda. Kreşin şiberkeylerinin eng şiberleri, eng onganları, eng bulganları. Mene qarab turam da eligi kulmeklerge bit. Bularına aytkanda 100 yıldan artık, koyusuna 100'den artık, koyusuna 50'den, 60'dan şın mağnasında tradisiyalarını saklap kelaturgan kızlarımız. Endi biz hazır kızlarga sıravlar hazırladık. Hem alar özleri matur etip şu sıravlar